Ka Sinjuk Kiseng Rangba Catholic Zone 7 Shillong Archdiocese hak tarik nailar hajar arpon riu kalabu ya ustachu jong Joseph Pakhoy hau Chris Usiem kajing kermen mau kerda parish ha kajing elam jong President ba Nikki A Kharthang mau baru Secretary ba Nobin ha kajing dan lang kinokit kam jong Kiseng Rangba na ki henriu tili ki parish ki ba hab hapo ka Zone 7 ki ba kentup ya ka solat parish maulas nai parish Maubri Parish, Umbir Parish, Sning Parish, Pat Mau Kerda Parish. Kajing temu jong kani kesenjuk banik bu ya statue jong Joseph Pakhoy, kalong si benta kajing penkre ya ka 18th annual meet jong kesenjuk Kiseng Rangba Catholic Shillong Archdiocese, kaban long house nam hajar arpunyo, ha Zone 7 Umbir Parish. Hakani kesengi kinong elam jong kesenjuk Kiseng Rangba Catholic Zone 7, kila IT ya statue jong Joseph Pakhoy sa Mau Kerda Parish. Shwa kani la penlong ya ka program belengkot ha pelau jong ka yeng mani parish. Hadirin ke program lapan buat sedaka mas Pakhoy balapan menta da parish priest jong ka Mau Kerda Parish Reverend Padar Sebastian Karmau Plang ha kajing sinran lang jong dikon penisngan lang kurba kisestar berkipai ringet jong ka Mau Kerda Parish. Habasa mega ketinu blay udikon penisngan lang kurba ulakran bat batai syapang kajing jong ki jinglong bakerpang jong Joseph Pakhoy. Ulakan turu iki para rangba baro bakin long ki rangba ki bakit kle yala ka jong ka yin kasam ki ba shashkor ka ketinu blay ki ba ya iet ba dia ma mat kliang. Ulapan kan maru ba de ban bud ya ki nuksa ba bha jong Joseph Pakhoy knang ba unya lam ba ya daya ngi na ki jing penshoy bat ki jing ki ba mi hakani ka perthai. Sebutnya ya desain gimana lah. Joseph. Bagi sa pulang di Cingdawai di Pokerpang nang ne syakman kembali layak ke Blishpun. Mentang sim perbab derwai sudah mas lai spa lai pun
kam jangka sun laga sungi agabam ta sungi kum kiramba kilawan manbu ya susah bukut agani kaparis sungi benyo jing biasa benyo jing ayai bagi jing kertu badalong tunuksa na kumta ipara ramba jong gani kaparis bajong kasun ibra boy opriang belum kepangai ya kaparis umbir kiramba kaparis umbir kiba ansahus ya gani ka aduan mit jong kiramba jong daises bablay nang kertu berdoa IP bablay nang aibo IP balamba bagi sa jong susah bukut nang lai su balong kiramba bisirham bagi kiramba balong kinong yada na kumta ibatlat kinong yada na kumta dijing penim kumbau Joseph lolong nong yada kemaria Kristi bat Joseph lolong nong yada ya Kris no penim bada kabang ilayo ya kijing mentoy lamba kibor ba mamu la train banya da na kinong sun na kijuma termak tatu impai sya blay palma Joseph bukut mengiru gue piwai kum kiramba kinang lausu kinong yada ek prabriu badia balang bagan pendem ya kiramba atia balo pa di jon blay balo priang ya pres tu ni pa blay da kata pedinna Adi dan riwaro badan kabon bapan iya ya roya be inang bani mane niat pendan burong bani semuyame kutrai ko blessing bleng ko padang bon baro ko kun marwe yupa ko try Jesus Christ ko kun nambradu bleng bagin tipo percay jok yang kajing terpan tos yang seneyangi Dedang mame bakun Dedang mame utrai Uwe baklitam Mame ko Jesus Christ Mame bayay longlay Ajinya long kaway Baru mensil bakun Akaburong jumpi HKI kabom long jimbang bat ya ke jing trai hitom jumpi na kamta kata kabam penhuni sya skor kendiang yana bat tubam ya ke bapa bat penhun ya lede ha ke jimbang kabasinyam pensya ya ke skor bat tuan syana to sngap Hai kata kapor habau Jesu layos no syapang kajingya pu Yohanes Baptis. Ulami no nang ta lekaling bat ulalek webriu sya kajaka ba kenja. Henry habat pai ba kilayos no syapang kata. Kilami na lapisnong bat kilaya buat ibu da kakejan. Habau lahir na kaling ulayo I yaw pai ba babun. Te uladap da kajisno sne yiki bat ulapen kaj yiki bapang jongki. Andala kamno kesni kisenran kilawan shubu bat kilaong. Kani kadai kajaka bakenja sakaporo kalapalat menta. Tukano ik paiba bikin late shakishnong bakin tie chingba na kebenta yagati. Ujesu long heki. Kimron kamban late. Pikin to IAA bakin bao. Kilaong hau. Hangni ngidon tang santli kiku bat artli kidoka. Te ulong. Wanra yaki hangne hanga ulapha yaki brio ban shong hauklang nangka ula shim yaki santli kiku bat artli kidokha ula khmit shapneng barula kerku barula kediat barula ai ku hai senran bat kisenran kila sami ki ha ki paiba paro kila yabam habanda kadang bat kisenran kila lum khat arjang kilim khatling khai ki batang Kiramba kilaya syombam bat long kumas kapor laya nila poi sya kasi laya kabakatra kalong kisya ke ladangi ketiang din nila palat ya kasiteng snem kejingya deti jengi jong no snem ada jar penriu
teng nyem snow thau ke e ke chim kum nu nyem ju kli yala di hadu kat nu ngala e yo blei lale hadu kat nu ngala pulut por hakini ki banai ki blale no ban pen snow ha yo blei henry kini jing kule mentabaro lai teli ublei pen ken mau ini ba u khot wer ini sa chi sian pat ba ta kata ke jing khot e ke jang u ale ban wan chu namar dei tang mau u badap ye kata kamen siam jing subun kamen siam jing e bat kamen siam ba yai ne niyo ni ke jing niyo snow jing kule panen kam kapane na ke kitab Isaya nong ye thu rupa haba u Isaya ulapen snow hingi kerpang ke ke ba lajia ye ki pai Israel menba kilon pai na ke jing pendang par na Babylon hakta kapor haba kini ki pai Israel ki shem shibun ki jinge kilayo mat ni kata ke jing du jing kermen kilayo mat ni kata ke jing snow si kilayo mat ni kata ke jing im bom tikna ke jing im jongki shanu ke jing im jongki kan poi Henry Taylor bau ne prophet bau blei sa sien pat ulak khot biang iki da ke jinge ulawan lam biang iki ude ublei badap da ke jinge shim la penrem iki penban ulak diang bun iki sa sien pat da ke jinge ke jong ha ka bau om tuan singa kibaro kibasian ukhot iki ban wan shau blei klem don kam jing siu hinyo kerhai ka hinyo kerhai ka wain bat ke kini kilong kita kisin bapau ko men uparabi ki kaum kawan kadut kilong kita kisin bapau jong ke jingi jong play yangi way by way ha ka bau khot snow ha yangi wa yangi ke jingim wa yangi ke jingmen wa yangi ke jisu henry bon sien kum ki bripa ni klet ya kane ke jing kodor jong play ni klet ya kane ke jingi ke jong play ni klet barbor ban phai show play ublei ling bau ni prophet Isaiah nong e thulupa upen ken mau ni menta kasi ba tuan shau ublei dawa e napi klem dabu dor klem dabu kador ka ba kumno henry tuan da ka jingbot jingpat khat ke jampi da ka donut ka khoi ke jampi henry ke e ka basno si kalong bagi shem ha ka ne ka jup menta habang e phai ha ka por bang dang long kum ubrada habang alai keleng ki balang shnong habaya slok bat kiramba balang bun kawe ke jing e kia habong kat no yin hakane ka balang shnong kadon kiong don shibun li don sangtho don prapo habo kiwan si mani kat no mut kiwan tang lai po sau po mut ke ke jing e hanta ko para budi ke kilta kiramba balang lali kinong yalam kiong broda kamdon jing e na ka banta jangki habangi ai ki envelope baper usinyang baper ki kloi ban ai ki kloi ban kersan ya kabalang henry kim kloi ban wan sieng mani henry ublei upen ken mau yang ai pi menta kani ke jingi ke jong ublei kamdei ka bangila ban thiet da kaspisa kamdei ka bangila ban thiet da kador kamdei ka bangila ban ya pen ya ladi da kapisa ban thiet ke jingi ke sebun ke jong ublei ublei udon kam ya kada not chongki dalade bapin wan hayem chong ublei dalade bapin pulut por baru ublei dalade bapin tuai baru ublei tedai na kata katau hakane ko por klip mat upen rap shu da kini kentien upu ka jingli hangi way by way wang balai ken nyinya pulut kai ka por kaspa haki ke bomlar kam hoi ne jingim preu jungi nyimla banlen ia pelut bon kipor kabor kaspa kapau hag bangi wat ya kata kecing siang ha kane kecing kwa pertei jomi ni kwa banlong ki bre ki bakrau ni kwa banlong ki bre ki barespa ni kwa banlong ki bre ki bapau ni pelut kai kapor ha ki jong ka pertei ni klet pat ban pelut por ban ble te ble menta upong biang sai sien hatu kine kila mo ban wan ai chi sup yang ai pi kini ki jingli bangi hapan bu ya ladi namar ba lemdani don ban ublei lemdani yo ma di kijing e jam ublei kini kispa ki pho ki bangi don kini kijing riu spa perthei ki bangi yo kingdom ai chi sup dalai ro en kombo agustin bo khoi wang kaman siam jonga kan num shong thai dei tat hadu ba kan da shong thai thau trai non chao ka ben va ka
Bakin kelalong yengi, kamat bagus nam juntra jungi uji Yesus Kristus. Hagapur baladino yu badal kaman sungba, lopiang insya Islam, besem yoku badak baingu ibi, lakriya yu balai lek sendanom, to sim batu bam nagani pi baro, namar gani kalong kamat junga yakum naiti nakumenta jungpi. Hagjo kukom dalai bam simya kuri badak banyu biang lai kara keselanom to sim batu di nagani pi baro namagani kelang kuri jong kesnam jongan jong jutang thamai bam jukut ya kawan pemi nagum tai jong pi ban nagum tai babun ban nagum tai juma bi pop tolai gani pan kan mau ya Jumaya jong kejinet. Asam jong bangsa jikit makun partner mensembah di jongan fungsianya lalapan.
jing sokuman ba jing dal ka jong play ba jing asa jong Joseph Bokoi baru kirang ba kuni kroi dia poi nama lagi parish ni ai ko play yo play try ra lo ha yo si Bokoi siap hani bagi poi so poi sai dia kini ko por ni ta bagi sokuman ko kram bagi poi kini ko parish akabangila wanra ya kajing wani pujan jong Joseph Bokoi akabang agalian ka diocese kan salong kani ka anwal di biji kudo kirang ba jong Sunan Banwal ba haplen ni biji pun kret ila wan po yu Joseph na po ka zone 6 na no po parish ila wan ra po umber ka ban sa pelong ya kani ka anwal mi ka ban salong jong diocese ba mantang ni wan ra ka kani ka parish ba kajing ya nanti jong Joseph Bokoi na mentau benai sedang hakane ka parish mau kerja ban nang ni usna uni benai palwan insara syamo uni parish bat dar man mau benai halu pengisara akan berpoi yang syapo umber parish baginya nanti jong Joseph Bokoi odal hakane ka parish ikin tu ipi kilurang ba ikin tu ipi kilong kemi kisamla ba pindal hapo yemani bong dei ban syamo wai teng abangi warna ya kilo kijing warna nakaliang jong ka diocese ka parish pa zone kajungan na Joseph Bokoi kamdei bo Joseph usyam tuli bawa ini ni kwa ba pinduai man kasi pinduai ako kajiya sa jong Joseph Bokoi ite bo Joseph Bokoi halu ka no sacrifice na kamta jong kajiya nanti jong ka Maria ba jong Jisu nado ba Jisu lang ko jong ka Maria kano ulaya nanti kajing jinja kajing jauman kajing ya nanti kejung ujung jerang kejung